Naš glavni adut, to je potpuno jasno. Jasno je i da ga ne čine samo sunce, plaža i more. Uz primjerice vrhunska vina, gostima u sjećanju zasigurno ostaju i gastronomski specijaliteti. Kvalitetnu hranu imamo, ne bi je trebalo u tolikim količinama uvoziti. U Zagrebu je upravo počeo jedan poduzetnički pothvat, svojevrsni spoj želje da se promovira zvanje kuhara i drukčija turistička ponuda. Uključujemo sada Maju Fišter koja će otkriti o čemu je zapravo riječ. Dobar dan poštovani gledatelji iz Zagrebačke arene gdje je u tijeku Hrvatski festival hrane i vina. Prvi takav, to je festival koji je okupio ono najbolje kuhare, najbolje proizvođače hrane, najbolje proizvođače vina. Sve je to osmislila jedna žena, gospođa Đurđica Protić. Dobar dan. Dobar dan, dobar dan našim gledalcima iz ove prekrasne dvorane s našeg festivala. Vi imate jednu zanimljivu osobnu priču, moram reći da ste iz sigurno bankarskog posla otišli u poduzetničke vode. O čemu je točno riječ? Ja sam bila bivša bankarica, čak šta više, vrlo visoko pozicionirana kao član uprave. Sad imam svoju catering i outsourcing firmu i hrana je nešto što ja volim. Zašto festival? Zašto festival? Zato što mislim da Hrvatska ima prekrasnu hranu, nagrađivane vinare i vina, odlične kuhare kojima smo dali priliku da na ovom prostoru prezentiraju ono što znaju. Što možemo reći ljudima koji će doći ovdje danas, sutra i prekosutra, što ih sve očekuje? Dakle, mi imamo 250 izlagača na ovom prostoru arene, imamo 2 velike show cooking pozornice gdje će se 30 kuhara suočiti sa našim slušateljima, našim gledateljima koji će pitati kako se nešto sprema, kušati njihovu hranu. Imamo zabavni program, nastupat će Indira iz Kolonije, Suzi Josipović, nastupat će Tom Gretić sa Medveščakom, Željka Ogresta i mnogi drugi. Imamo... Zanimljivo je nešto što možda nije sada, još uvijek traje, dakle ovdje se ujutro je bilo jedno natjecanje. To natjecanje je zapravo početak nečega što smo mi pokrenuli na festivalu, a to je Zaklada Mladi kuhar. Što je Zaklada Mladi kuhar? Kako u svojem poslu se susrećem svaki dan sa tim teškim zanimanjem, odlučili smo pomoći mladim kuharima koji taj posao vole i žele da pokrenemo Zakladu Mladi kuhar i danas smo organizirali međužupanijsko natjecanje. Mi iza naših leđa upravo imamo takmičenje 81 mladi kuhar iz 6 županija se takmiči u 8 disciplina. Nemamo pobjednika. Još uvijek ne znamo, natjecanje traje, ali smo ipak saznaćemo. Osim tog natjecanja mi imamo tu naše vinare, imamo vinske radionice koje su popunjene, imamo organiziranu dječju radionicu i jednako tako imamo naše kuhare koji kuhaju s mladim klincima, to je Branko Ognjenović, Lorana Meda i još mnoge druge koji će klincima pokazati kako se rade pice, kolačići, znači jedan edukativni, zabavni program, a da prije svega svi koji dođu će uživati i nešto naučiti i kušati jela i vina. I možda će se netko odlučiti i postati kuharom. Jedan kuhar je s nama ovdje, učenik doduše, možda nam se predstaviti? Ja sam Luka Elezović, učenik Ugostiteljsko-turističkog učilišta, evo 2. godina. Nitko te nije prisilio da ideš u školu za kuhara, zašto si se odlučio na to? Ne, nije me niko prisilio, pa evo, to me zanimalo od malih nogu, znači gledao sam i po televiziji i otac mi se bavio ugostiteljstvom pa me to cijeli život zanimalo. Probao si već negdje raditi, kako ti se čini taj posao? Pa evo, ovo ljeto sam radio, to jest bio naučnik na moru, znači dosta je naporan, ali zanimljiv posao. Ali ti to voliš? Ja, da. Nećeš odustati, nadam se. Nadam se da neću. Hvala lijepa, ovdje smo doveli jednog pravog kuhara, velikog odraslog profesora. Gospodine Bremec, dobar dan. Dobar dan, pozdrav svima iz arene. Kad ovako čujete jednog mladog čovjeka da želi biti kuhar, prepoznajete sebe u tome? Naravno. Evo ga, mene ste sad oteli sa jedne prezentacije cooking showa. Ispred nas je bilo puno mladih očiju koji su gledali, bili su praktično zaljubljeni, zanimali što je to. Naravno prepoznajem sebe, ja sam tako počinio, puno radio, teško radio da bi došao danas gdje jesam. Biti kuharem ovako zvuči dosta romantično, svi vole se hvaliti kada dobro kuhaju, ali to je zapravo krvavi posao. Je vrlo težak, dugotrajan, vikendima se radi se kasno u noć, dok drugi odmaraju, preko ljeta se radi. Međutim, onaj ko to voli može sve to reći potrpiti, može od tog dobro živjeti, može biti zadovoljan svojim poslom i može biti cijenjen u društvu. Imate pred sobom učenike svaki dan? Tako je, ja radim u privatnoj srednjoj ugostiteljskoj školi u Splitu, Valner.
Imam svaki dan učenike koji vrlo dobro surađuju sa mnom, a na tragu smo i otvaranja visoke škole za gastronomiju u kojoj ćemo, nadam se, i mladog kolegu jednog dana pridobiti u Split. Hvala vam lijepa, dakle ne moramo brinuti, kadra ima onih koji žele učiti, ima onih koji žele biti cijenjeni kuhari. Za vas ostale dođite u Arenu, danas, sutra i preksutra, ulaznica je 40 kuna, ali postoji popusti obiteljski za grupne posjete, malo se raspitajte, imate što za vidjeti. Majo, vjerujemo da se na prvome festivalu hrane i vina našlo mjesta i za vrlo cijenjeni paški sir i janjetinu, posebnih upravo zbog aromatičnog bilja koje raste u kamenu. No, evo...